le atatu tapo iatu ile tua paia ma le tua mamalu e ule mana ma le malosi umalava ilona sapati lo wanga ngai ia e whamanu atu ia Iova o mea umafoi o te tonu ia tiau ia e whamanu ilona suafa paia lo wanga ngai ia e whamanu atu ia Iova aua foi na ingalo se mea tasi o ana mea lofa. Ameni. E tatonu loto ma le anganga i le nei tai ao o Sapati. O se langona o ina a o se manatu foi o inei. Whapea umalava le whina ngalo whaalia o tāvita le nei tai ao. I lo wanganga fia le nei tai ao. Lea wa tātou e sumai matala mai ao. Tātou te whaamanuina le atua soifua e maise lona paia. E iai le Sapati le nei. Wa tātou fisira whai ai manga whatau soifua le alofa ma le au tausi o le atua. Wha malo le soifua. Mo lava lai mea uma. Wha whelo ia. Le suafa manu malo Yesu Keriso. O ia leo le peresitene ao le nei ngā ruenga. SISDAC sa moa tuto tasi le lalolangi. Wha fitai ilo nanga le leia meise lo nā lofa whaalia. E ala ia nā wauna o lo tutu i matangi olo. O lo whaafale le malum whaafale turu ia. A wālava le fina ngalo le atua, lo tau suina ai le ipuvai o leola, i tawhai fia o le nei lalorangi. Whaafitai le atua manu malo malo nanga le lei, i le alawhai mai le tai ao ma le tai ao, ai maisa o Sapati ma solulu, ma Sauniga tau le atua. Whaafitai le anga le lei, ma le alofa o tātou te paaulangi. E le ngalo le whaatalofa ma whaafelo i atu. I le sotau, po le tātou te maa whaale anganga, le alai moana uri papu. Ai te inane le wharitua i atiana, male no whaalo. Whamalo le sui, whamalo le onsai, whamalo whaafitai le loto mawalalo, whaafitai mo le tū le whoi o ngā ruenga, whaafitai le loto tele. E le whangaloina whoi le nei tai au, le wasenga o taitai me tā ngā ruenga e fia, i rātou ia lo tutui me tangi olo i tawhai fia o le lalolangi. Lo rātou tau asuina le ipuvai o leola. La tau ia o whaafare le maru whaafare turu ia. A wālawa le whina ngalo le atua. O lo tau asuina i le tafa ma le tafa. Le whaangaloina fwoi wasenga o whaafengainga mo la tu ainga. Lango sua i le ngā ruenga le atua i tonu e kalesia ta itasi. Le ngā tai leo le wasenga o Toeaina. Ia e meise le wasenga o tia akono. E le ngalo a fia si ona pito vau. Le whaangaloina na i o tātu ta mā mātutua, ma tina mātutua. I la tau ia sa turiwaina ngā luenga. Wha malo whaafitai lo tau whaiva mo tau tiute. Ta talo le au maripo. Wale Manuia o le nei ngā luenga. E le whaangaloina fwoi ta māma tutua matina. I la tau ia sa tau saina le vai por ngā sua le tai au. I le nei ngā luenga. I la tau ia o manu malo lo. Ta māma tina. Wha malo le whai o le whaiva. Wha malo whaafitai lo tau ono sai. Ai mai se le lava papale, mo le fina ngalo le atua, whaafitai mo taro sanga mata taro. Le whangaro i le whori senga le au talavau umalava, o tau vai marimo ngā ruenga le atua, whamalo whaafitai. Le ngalo na i o tātou wō, ta mama tina o usa matu whaafina o ainga, o ea o whawhai mai le so, mai o lo mai mo mai, i lunga o nei upenga te whailangi, whamalo whaafitai, a vera suafa manu malo i suke riso, o te whaata lofa atuai, i le nei tai au rona Sapati. Le whangaloina nei o tātou ainga wō mai masani, sa uia le vai o le papitisonga. Whaafitai tele le on sai me le loto tele, i le fina ngalo le atua marana ngā ruenga. Nei tai au, ia o sauni me tā pena atu lana wauna. Sui tai o le nei mta ngā ruenga no first. Pasta i tei tiuna. O ia leo la sauni ia ma tā pena ina, le upu sa toina mai di whare teu o mai le langi. Leo la tā pena ia le sona nei tai au, lofa le tua, le maria le tia. Fua i le malosi le mau tele lana wauna. Wa lava le upu o le atua le nei tai au. Manuia foi lau whaafonga ma lau whaalongo. Fo i lale vi inga i le atua i le nei tai au. Ameni. Tu natu lava no le leile nei. Mo le Aufaipese ua Saunia le vi inga. Whaafitai. Ana ole fa tutua
Le anganga fia na tai au Sapati o re atua. Te toi fia whaatalofa atu ma whaawheloai. I tātou a inga le nei tūlāri Sapati o re atua. Tā lofa le a inga le atua le nei Sapati. Ia. O tātou le sona, ro maua de tusi o Luka, se furu marifitu, lua se fulu, se i o re tolu. Luka, se furu marifitu, i tu lau iwa se lau valu se furu mariono, in tuspa ia wha Samoa wha Roma, the old Samoan Bibles, iwa se lau valu se furu mariono, maua i tātou tusi o tātou le sona. Au te fia Faitauina, le whai upu lua ono, se i o re tolu se fulu e maua i tātou au tū. O lewa lunga na screen, wha Peritania, wha Samoa, a lera o Faitau wha Peritania, mau mo tātou au tū. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark. Flood came and destroyed them all. Likewise, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sowed, they planted, they built it. Lua. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. E wha pēr lava I le aso e wha lia mai ai, le atalii o le tangata. O le au tua tātou le sona le nei tai au. SISDAC, po le ainga le atua. Ia e sauni mo le aso e wha lia mai ai le atalii o le tangata. O le a Saunia tātou talo, mo tātou le sona. Whaatasi mai lo fio le atua. Mai ia vi ia lava oe le nei tūlā lo Sapati. Mātou Faitauina ma whaalongo I lo a fionga le nei tūlā. Ngā lue lo anganga pa ia, taitou lua ma mātou. Aua nei tūlā fo ina mātou whaamonmore. A ia vi ia lava oe Yesu, mātou tua. Amen. Get ready, for the day the Son of Man shall be revealed. Ora nei teimi o tātou iai, amu ia isi o tātou e karesia ngā nuenga le atua, wa toe tala ma toe maua le awanoa. A ore to tele o tātou, o lo whea ngai pēr man nei lockdown. Peitai, a tonu se tasi a wala fo I le awa mai le atua. E toi ta pēnai oe malo a inga. Ma le karesia le atua. Mo le aso o le a whaalia mai ai tātou li I whaola Yesu Keriso. E whapena tātou le sona nei tai au. Le sa unininga ma tāpena inga. O oe mo au. Mo le nā aso e fio mai ai tātou li I whaola. A o le tapunia le whengainga tuai. Time of the servant Malachi. O lo I ai tustusinga lea malaki whawhai pulima ma le ono. For mai le upu o le atua, e ala lea malaki. Behold, I will send you Elijah the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Ora teimi, wa ave aire nu o le atua I Papelonia. Ma vai Papelonia ai tula I mai me taima Persia. O ia lo I aile au auna por perfeta malaki ma tuusia ai upu ia de teimi alea. Na tuusia ina ia warne nu o le atua. E fase lau tau sanga lea ele ia iai se perfeta. Patatali lea. They are waiting and they must be preparing for the time e a fio mai ai Elia. Ea, o le au auna lea Elia e toi a fio mai. Toi tu lai mai. Le fa singon leia Ioane Baptisto leo tato I lo to si le fia. But they have all this time to prepare for that servant.
whaafonga. Malaki tolu whaipo mua. Whauta o te tuina atu lau savali. O ai Elia. O ai Elia. Ioane Baptiso. E sauni le ala i o luma e whaafosei foi o na o mai lona malu o le alii. O lewa sa Ilia e o tau. O ai le o tau talai. O le angelu lava lea. O le whiangainga. O lewa o tau nau iai. Whauta. E a whio mai lava o ia. Ua whetelai mai ai ova o au. You see, ua wha moe ma wha taritari la e le whaase lau tausanga lea. Whaase lau tausanga i whaatali ai le Mesia, whaatali ai Ioane Baptista po Elia. 400 years. Sa vari le ono masina lo whaatali mātou nei. Toi mose a mo tapu wai. Ma sau loto ai wharisai. No, close to 400 years. 6 months. Au le whaatelinga ngā, na whaataritari ai, sa tauna lato sauni. Wai. Vaenga mua le sona. E au ina sauni ma whaataritari. Ta pena lei. Because o le mea mua. E tau nuu pere fina ngalo le atua. Po le ali umi. Le a fo le pupu. A fai na feta lai atu le atu e lana e karesia polo nuu. E tau nuu ale fina ngalo le atua. E fa penar teimi. Na tu lai mai loa. Tu lai mai loa Ioane Baptiso. Ma fa nau mai Yesu. Tato li i faola. Fa fonga de karetia fa ipu fa. O atu le fa atoanga. Whaatoanga o tausanga o na awina mai lea e le atua o lona alo na whanau i le whawhine. Na whanau wa nofo i le tula fono. In other words, for mai le upo le atua, e o Lord taimi o ato, I taimi, the fullness of time has come. God sent forth his son. There's a specific time, perfect time. Time waits for no man. Ele whaatari teimi mō tātou SISDAC. But you know what? E pule le atua teimi. Reason why? Because he's everlasting. Ele ma whai le teimi. Ele ma whai le teimi. O na pule le atua. E pule teimi ate oi mau. Ele whaatari mō tātou. But e pule a le atua teimi. See. O Lord teimi o tā Lord teimi. Sauloha. Whaase rau tausanga. Whafonga de tusi o whata oto sfuluiwa lua tasi. Whata oto sfuluiwa lua tasi. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand on a winga. Pore are mea ma fau ai de tangata. Ha. E tu mau arifina ngano le atua. O lana pule. E tu mau lava lea. E pule le atua le teimi, e whaalia ai lona finangalo. E pule le atua lana teimi, e whaalia ai lona finangalo. O lea tato o i re ngaluenga Ioane Baptiso Luka tolu, whaipo mua, se o se fulu ma de valu. Luka tolu, whaipo mua, se o se fulu ma de valu, lunga na screen o lo i aide, tato whaasa mo whafonga. O le tausanga i tasi le sefulu mananima i le nofua inga o Tiberia Kaisara. Sa pule ponotia Pilato i Utaia. O he rota foi o le tupu ia ka laia. Filipo lona uso o le tupu Utaria. Manu o Terekoniti. O yo, o lusanio foi le tupu Apilene. O ana makaiafa o faitaulanga sili la ua. O ane ai le afionga le atua ia Ioane le atari o Sakaria i le vau. O na alu atu ai lea o ia le tu uma yoritana. Wata lai atu le baptisonga o le Salamo. Ina ia wha ngaloina angasala. He was preaching repentance. Salamo. Isaiah, to prepare the way for the arrival of Jesus. A oaina sa maule havono e whaalongo ia te ia. O politicians ma church leaders na iai le havono e la to e whaalongo ia Ioane Baptiso.
E sauni ai, e le teimi, e a fio mai ai maka i ngā ruenga Yesu Kiriso. A e sila pe ai, i le whai upu fitu, se o i le sefuru manima, wa tau tala ma whai loa mai le tusi. O vaenga ese ia, na maua fo i le avanoa, ai na talia le leide fe au. Different, diverse class of society, different levels of society. Low class, middle class, high class, everybody had the opportunity. Ai faitau atu iai, fo mai e o fo i fita. E o fo i te lona. E o fo i tangata le taulia. Na maua o ma tangata le avanoa. Ai na tadia le tangata hia le upo le atua. Ai a politicians ia. Tai o malo. Ai a faitau langa sili po church leaders. Ai si sili na u faitau atu. O le i le whaaperitania. Fa mai le fai upu se fulu madeiva. But Herod, the Tetrarch, being reproved by him for Herodias, his brother Philip's wife, for all the evils which Herod had done, added yet this above all, that he shut up John in prison. Lono winga, na whaalongo fo i le tai o malo le Herota iai. Le launga tu sa o Ioane Baptiso iai. Ai nofo whaungala na pule e loka ila na au-auna. Ai sea, leo whaali atu Ioane le mea tonua mana o mia Herota. Whalongo atu mawava ai maso iso ima whaitau tatu les. E leo le ata alia tato e karesia. E whaftai le atua le avanoa sa tato maua. Wa halu lunga online, halu uma around Samoa, sose vaenga, mawalalo po wai tulanga every class of Samoa na maua le avano whaalongo iai. Whaftai le atua, olo o I pule ia I be umanawa. Luka fitu, au de whaipu luas fun manavalu, se isi vaenga lea. O te whai atu I ate o tau tata wo ia Yesu. O re asa na whamtalanga ia Ioane. Ele aise perfecta I e na Faanoanoa I whawhine. E siri a Ioane le baptiso. A o le au pito I titi le malo le atua. E siri lea I ate ia. In other words, Jesus said it himself. The work that John did, no one comes close to John. But then he says, oh, hey, titi, au pitu titi. It's greater. Ona tauami o tonu ina ai leo le atua le nuu malava, e na whaalongo ai. A toa ma le au te lona, ina wa papatiso ina la tau I le papatisonga a Ioane. Tolus fulu. A o le au Farisaio ma le au a tu la fono. Wa lato fa le au ngā ia te ia lato le puli o le atua. Aisi, papewhea, ina wa le papatiso ina I lato e ia. Wa whetala I atu le alii, o te whatusa I ni a tangata o le nei tupulanga. La tau te tusa mania. E mai tau le leid mere. O tangata ia na talia le upo le atua, o tangata fafo I le upumoni. A o tangata ia na masani I le upumoni. E le I te lia. Fa mai le upo le atua, fa le au ngā. Me le pule o le atua. Le pule le atua lea. Na whaale hau, e pule le atua, e finangalo le atua, e whaulaina tangata uma. Ai o tangata, wa lewa na tauna sauni, lewa na tauna taritonu. They gave the hardest trouble, the most trouble to John.
E ore ata fo inga tatou ngaruenga. You see, ore ata lea Ioane Baptiso, o lanata, ole ata mana o ai tatou ngaruenga. Ina ia sauni ai tatou. Manaule, who do I compare these people to? Who do I compare these people to? Whafonga tusi o rea, tusi rea Elena Waita Review in Herald October 18. Pharisees did not blindly oppose Christ. Don't know winga. Ele ita waso de au Pharisaio. E te atu ia keriso. Na sila leina sila fia le lei lato mea lo faya. The scribes, Pharisees, and rulers were determined that they would not see the evidence of truth. Na fili lato loto. Fili lato loto. Awana e lato talia le upumoni. E wha longo wawa ai wa venga, ma le sui o le olanga, le sui fō tangata. Ai le mawhai lato because they were determined not to see. They evaded the most manifest conclusions. To justify their course of stubborn unbelief, they lost no possible opportunity of seizing upon anything, the teaching of Jesus, that they could misconstrue, misapply, or falsify. Lano winga, e whaalongo, ele whaalongo ina ia mawai se meau ngā, ai whaalongo ina ia tui, whesiri rea li whaola. Whapena mea umare na tupu, tato nganuenga Samoa, e whaalongo la tau le leire upule, tomatoi sui, pe moi, pe sao. Ai mana oa sui se me se. When there was no possibility of misapplying the truth of Christ's words, these men who rejected the counsel of God against themselves started questions that had no reference to the matter in hand, so as to attract the attention of the people away from the lesson that Jesus sought to teach. They adroitly evaded the truth. Lonuinga, o re awala ina ia, toi le liu ai mafa vautangata, e se a fesiri atu iai. Makes no sense. Ile mata upu le wa atu mawhaalonga atu, ai e se ana me oso mai ai. See, it's not enough for them to be lost, but they want others to be lost with them. E wha maungi ai lato se, boko kere defeated. The Pharisees were not blindly opposing the doctrines of Christ, for the truth made deep impressions upon their minds. But they resisted truth and went contrary to their convictions, closing their eyes lest they should see. They hardened their heart lest they should perceive and be converted, and Christ should heal them. You see, e ai teimi o ngā ruenga, o e whaalongo atu, o le whatau i atu tūlanga ngā ruenga maulongona. Le inga le atua. Tōnu ngā ruenga le atua. Everything has a purpose. Ai e lava le tō wha. Ia lava le ono sai tātou ekaresia. Ta mamati nā. Ina ia ngalui ai le anganga le atua i lo loto mawhinangaru. See, o le mea nana whaia i le vahenga lea, ai whamai, who do I compare these people to? Whatusa ni a tangata whapea. Le luka fitu ale o tātou iai. Tolus furu manua. They are like children sitting in the marketplace, calling one to another and saying, we have piped unto you, you have not danced. We have mourned unto you, and you have not wept. Dale atalia. Amato faili atu. Aile sa samai re sivo. What are they saying? What are they saying here? Ole vaenga lea, ole vaenga lea au vaai tangata. Vaai fa tangata. O oe lea, o au lea, na whai au lea, ele I whaia oe le mea lea. I did this, you didn't do that.
o le au vaai whaatangata. E whaatusa le atua vaenga ia vaai whaatangata le au whewsaio ia. Man vaenga ria, tusi um. Vaenga ia pe o tamaiti. Tamaiti. Awana sau Ioane Papatiso. Wale ai a reto, wale inu fo I waina, ono o tau whaiane lea, wa ia te ia le te moni. Wa sau fo I whafonga. Wa sau le atali I o le tangata, wa ai o ia ma inu, ono o tau whaiane lea whauta o le tangata ai tele, ma le inu waina, o le wo ale te lona ma e angasala. Dari utulanga lea. O le vaenga whai excuse. Tele mea wa ai whatangata. Ai toi whai excuse. I say, why not me? Why not this? Why will it work out more? What about my family? Lea. Se whaftai rea tua. Vai rai. Tala mātongo fie. Tala fie whaalongo atu. Le ngalue le anganga le atua tato ngaluenga I whafo. Australia Samoa. New Zealand baptisonga ia vai atu. Dunga online. What does that say? Talia tangata le upu le atua. Talia tangata. Wale vai tō whinga. Wale manatu tulanga. Ai wo whaabua mua le atua. Whamailo le atua I. A ua ta ua mi o tonu ina le poto e ana tama uma. Wisdom is justified of all her children. O le ada winga whapea. E maa fua ona whapea le au wherosaio ma le au au tula fono lono winga e le popoto. E le poto. Au le ata ngā pore lu inga ngā ia te oe maa u le ekaresia le atua. Ia poto le ekaresia muli le atua. Vaenga waleva na iai masila fia le upumoni. Ai suni mua ia lato. Fati ngā inga I le au auna le atua. Ia poto le ekaresia muli le atua. Vaenga longo o le vaenga na vaenga e le au tato iai. E tau nuu pere fina ngalo le atua. SISDAC. Tali tonu pere fina ngalo le atua na vala uina I oi. E le tadia I le isi vaenga. A ia tali tonu pere oe mau SISDAC. I le vala au le atua. Le vala au le atua lea. Na whaalia atu ia tato. Le vala au le itu la se furu matasi. Ma tai o lua se furu. Vala au itu la se furu matasi. Ai sea. Bau atu wata fere fafine. E o teimi muli wa ilo atu. O wata fere atu le kare sia. Na wha moe ai le atua. Ta fe atu fe I Papilonia. Ale ngā luenga nā, e au ina tātou tani tonu. Ma wha malosi. Because fe au lea na wala uina I tātou SISDAC. E le tani tonu ai tō tele. Na iai fwere teimi e le tani tonu fo isi o tātou. Ai are mea wa tātou vāwa ai mamori mau atu iai. Wata fe arfine. Wa nofo tausi le aso se se. Au le awala ngawa mai ai le atua saungi ai oe mau. Fe au angelu fa. Angelu tolu, fa alingas furu fa. Angelu no fa alingas furu maravalu. Ai ai so teimi e ai le sona matango fina Saunia. O Pastor Mose Sapati den te fa peritania. Fa matala ai le angelu no fa lea. Pa le angelu no fa lea o tato malama ai. A le wana au le atua I tato e karesia. Le ngata foi le au le o tato I loa. Wa tāre teimi o le whaamisinonga o e wola. Awa no tonu wa nei. SISDAC. Wa e maua.
Le file musta mai file mua le o maua. Toi ao fa tonu, fa masani, i le upo le atua. Au nei toi fesile ngia. Au nei e masalo salo. Are mena matai le fe au le tato. A mata wana o Yesu e fa ulai nai. Ai raia. Tei bi na sau. Na amai le tore fe au le ai tato e karesia. Ai. Na iai ni mea tupu. Tari tonu tangata. Different. We le fia taka different motive, different longona. Ai ari mea le o tato wa ai atua. Le moni ma le wha maoni. O le upu le atua. Si. O le mafuanga na e au na tato sauni ai. Because e tā lor teibi le atua. Tau nuu ala na finangalo. Teimi na tau nuu tonu a na finangalo. I e o toi whanau o le whawhine. Pule le atua teimi e whaali ailo na finangalo. Whape fea o na tato sauni. Whape fea o na tato sauni. Waenga no lua tato le sona. Le teimi le wa mau e tato. Wha tupu mea wa yate oi. Increase what you have. Awa ane i vave amen oi. Te le tautala o te le whai atu e wha tupu lo mea wa yate alu lo oi. Su oi ao mea ne ai. E le wha penare le sona ni tai au. O le vaenga le mana oe e na ia wha tupu ina. O mea wha le anganga. Verne iam noe wha tupu ai lo wha tua. Wha tupu ai. Ia a tiri ai. Na mawalalo tato loto. Ele ngata foinga. Increase lo malama. Po le knowledge, le wisdom lea mai le atua. Le ngata foinga. Vaenga munmuni. A ia a tiri ai. Na wha tupu lo malosi. E whai uai lo valawina. Vaenga mua. A wha tua. Mau masani. O le nei, e tupu wha tua tau longo atu. O le tau longo atu foi o le afionga le atua lea. Lukas 4:5. Mai lea o le au per apostolo le rii. Ia e wha tupu teleina lo mātou wha tua. In other words, see, faith comes from hearing the word. Whea maua hei no wha tua le upu le tua. Au I tato le son Lukas 4:5. Wha matalo Yesu le au ngā. Wha arilo, le au ngā le wha tua. Wha mangalo atu ai tangata. How many times shall I forgive my brother who trespassed against? 7 times 70. Oh, gosh, it's dead. Whai atu lo le au so o ia Yesu. Master, Lord, increase our faith. Aisia. E ai teimi, wa maua tā ngata le wha tua. Ai vāve ana toi le ai se wha tua. Ona wale mawhaina wha maangalo. Oi le tautala tua i tato e karesia. E toi ave esea oi. E oi. Ona wale mawhai oi na wha le leile wā oi malo uso. E le mawhai na I loa masani e wha maangalo atu. I le tangata wa whai upu ia te oi. Wha leanga ia te oi malo whanau polo wainga. Pe a le wha tupuina lo wha tua I le atua. Si. Whamai lo ia kopo lua whai pulosfu. Le tangata wa le ai. E te le fie loa ea. Wa mate lava le wha tua. Pe a le aini ngaruenga. E leo se wha tua. E wha longo re upu re tu ai le wha tino. O le ai se au ngā. Te mantua tala. Ta mamatua rofi vai. Whai o New Zealand. E la au ia au kawha re ho. Na toto re kare se toto vo i re toina. Ai la tu re toina risi teimi. Ua kipi ir kangaka. Le la au. Wha mai re toina. Ta lofa.
ua ave ese le me aunga, le tangata le aunga. E wha penare wha tua tangata, pe a le wha tino. A ia aunga re teimi le nei, e ola ilo wha tua i a Yesu. Aunga re teimi nei tato e karesia, e tupu ai tato wha tua. E ai tangata, maua le wha tua, ma losi le wha tua. Ai wo wha mawalunga fo i manana loto. Aisia, wa iloa, wa maua le poto. A ole au ngā le nā le vaenga lea. E tupulo wha tua, ma losi le wha tua. A ia a tili foi, ona e wha mawalalo luma le tua. Amu ia e loto mawalalo, e o la tole malo le langi. First thing, i le launga Yesu lunga na maunga, the Beatitudes, launga whamnyanga, o le loto mawalalo, aisia. The first thing e taua de e karesia, because e o tangata, e o lona si tiare, a tua tangata lunga, whaingo fia ana whamawalunga. Aia tā, a tili ai SISDAC, oi mau ta mamatina. A tili ai na whamawalalo tatou loto luma le tua. Isaia 5:5 o te nofo me maulunga ma le paia, ma te nofo i ma lewa momomo, ma ua mawalalo lona loto. E wha mawhanawhana i e wa loto mawalalo. Ma wha mawhanawhana loto o e wa loto momomo. Si rea o ngā o re wha tasi atu le atua i atu oi. E rea wala, e mai ngofu ma oi, o ngā wa loto mawalalo oi. But see, he just doesn't sit there with you, but he does something to you because he's in you. What does he do? E wha mawhanawhana. He encourages, he strengthens. Aisia, because o le tangata loto mawalalo, he goes through stuff. He goes through hardships. Lafo atu tala ia te ia manan ainga. Whai atu tala, vai mawalalo tangata ia te ia, ai ona o ia o tangata le upomoni. E atili aina mawalalo lana loto, ai whamai le upo, e whanaina le atua oe. Aisia, e alofa le atua, ia te oi maa u SISDAC. Nofo mawhaila na ngā luenga. Increase what you have, SISDAC, increase our humility. Ka toi foi atu ia Ioane. Ioane tolu, mana uliuro tusi pa ia e tusi i tu lau afe. Afe o tusi pa ia Samoa, o re ngā luenga alea. Ngā luenga alea, Ioane papetiso, Ioane tolu, whai upurua lua, mana o follow along le rau Faitau atu. Muri ane, ua maliu atu Yesu mano soo i le nuu o Utaia, ua nofo ai mai lātou ma papatiso ai. Sa papatiso fo i Ioane i Aiona, e lata ane i Salima, a wā e tele ai vai. Na o mai fo i tangata ua papatiso ina ai lua wha. A wā ono po ia, e le eitu ina lava Ioane i le whare pui. Lua lima whafonga ni mai inga leo. Ona fefi na wai lea o isi so o Ioane ma Utaia i le wha maina. In other words, there's a Faitau li luono. Walato mai a Ioane, ma whai mai ate rapie. O le sa o lua iai ma ia ta latu o Yoritana, na e moni mau iai whauta, o lo papatiso o ia, wo atu foi ia te i tangata o manawa. In other words, before John was locked up from Herod, he's doing his ministry, baptizing still. But Jesus and his disciples are baptizing on the other side. And the Bible says, e o atu o matangata. People are going there. And John's disciples, they come back to him and they say, hey, what's going on? The person who you baptize, the baptizer who you talked about, now he's doing your work.
But you were first. Waro te me e mata ere kalesia lewa saulea. Oka. Fafonga. Lua ono fafonga ire tali. Fafonga ire tali. Tali o Ioane Papatiso. Si, o le mea lewa fai. O le ata lewa mai. E te le ata imi si tia le atua o e lunga. Ai mai se fo i tono ngā ruenga po whera. E tama whai are fili e ave ese lo loto mawalalo. Ona o upu tangata. Upu tangata. Tama whai e si atu o e lunga. Ina i e wha mawalunga hai. A o le wha mawalunga ana. E te le to ai ai. Whafonga de tali o Ioane. Ioane tolu whai pulua fitu. Ona tali atu lea Ioane. Ua whape atu. E le mawhai o na maua e se tangata se mea. Pe a whai e le fo ina mai a te ia mai le langi. Amen. O tau lava o au mori mau. Whafonga de upo Ioane. Na o whai atua. E le o au o le keriso. Awa awina mai lava au e mua mua ia te ia. You see that? E o mai tangata ia Ioane. Tala leanga. Tala e Vaivai e loto le au auna. And what does John do? He sticks to his word. He sticks to his word. E le mawhaina sui, lana tautonga, lana opu sa whai. He goes, o tau lava o au mori mau, no whai atu leia te o tau, I'm not Christ. O whai atu leia o tau. That's not my part. Even though I'm first, I'm not the Christ. Ioe, na whai au ringa ruenga. O au ana mua mua. Ai ele a vela o mua mua. Ina ia o wha maua lungai. Lua hiva, whawai nei o matala. O le tangata e ana, whafonga i te vaenga lea. Ele i umar whantalanga o Ioane Baptiso. He that has the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom was standing and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This my joy, therefore, is fulfilled. No, knowing that. Look at it. For my ears, why? Se ele pule a ude karisia. E pule the groom. E pule keriso. Ile e karisia. All my duty was, I was just like a friend. I was just like a best man. Oh, amen. All I do is prepare the way, support the groom, because the bride belongs to the groom and not me. And he said, o meu te whaalonga, e tele lona oli oli le leo o le whaato whaia wha. O leo foi, wa atoa toa e lo unei oli oli. Say amen. Ai. Ai are tūlanga oi. Ma le au auna le atua tonu lo e karesia. A oe tia kono. O le leilo wā ma lo taitai. O le leilo wā ma taitai toeaina. O le leilo wā ma taitai o le karesia. Tu loa ma malu o tātou nganuenga uso au auna le atua. Ai a tātou uso au auna. O e wha maulunga i lo taitai. Wa mai o ane papatiso le awala. E ui lava o iena mua mua. O lana tali ai. E pule le atua lana e karesia. Ona wasila fiele le i o ane papatiso. Lana tu langa i le e karesia. Lana tofi. He knows his rank.
He knows his place. Aia isi tangata. O isi tangata wa sopo tapulaa. Wale iloa lana vā. Malana uso au auna. Whaafonga de upu o Ioane. E au ina tupu pea o ia. Peitai. Wauni. Tau au ina I titi o au. Ta ofi mau le loto mawalalo. Ta ofi mau le loto mawalalo. Mawalalo alo loto. Mawalalo alo loto. Pule le atua. Iopu lua valu na fetalai mai ai tangata fauta. O le matau le li o le poto lava lea. O le alo ese I le amiuleanga. O le ma fau lea. See, it's one thing to know what's wrong. And it's another thing to know why it's wrong. Matau le tua poto. Au le ma fau ia ilo oele ma fuanga. Ele anga ai. Ona e matau ai. That's understanding and wisdom. E whape nā fo I le ngaduenga le tua. Ia e sila whira leire ma fuanga. Why is it the truth? Why is it the upamoni? Soe aua nei e upamoni. Nā le upua. Ai soe mai ina ia e tari tonu iai. Awa noa nei e whaatupu ai tato mālama lama. Ia kopo tolu whaipu se fulma tolu. O ai ea so o tau poto. Ma ua mālama lama. Ea whaali mai ia a miule lei o ana ngaduenga. Ile anga malu. O iai le poto. Lono inga. E ilo lei a tangata poto, tangata I matau le atua I ana mea whai. E ilo ai lana tautala, e ilo ai I ana mea whaatino I lana a mio. Whaafonga, ai ara tangata I le poto. Momoko ni to tolu. O au foi o le au soe na o le mawhaia on tautala atu ia te o tau whapei o e wha le anganga ai pei tai, pei o e wha tino, pei o tama mea ia ke risa, ea? Na o whawhanga ia te o tau I le swa susu, ai leo mea a ano, a wana o tau le la wā I ona pō ia, I le tau le la wā foi, o mai I ona pō nei, a wā o wha tino pe o tau, a wā ina o iai ia te o tau, a wā ina o iai ia te o tau le mataua, ma le misa, fe wabai inga, wharetino e o tau, ma sawavari I la tangata. Ono winga wa whamatu lo le apostolo I. O tangata e whapea, o tangata ia e tama mea, e fia I le swa susu, e le mawhaina ready mo mea a ano. Because e wharetino la tō ma fau, a wharetino o le susu ari mea I maua. E loa e pepe tamai o pepe po tama mea fia le swa susu. E le itai ready mo mea lolo po mea ano. Because e vai atu na wharetino a mawhauwhanga mea whai misa. Au le hare swa susu ro whamai ai, le upu le o swa susu. Lua pe teo lua, o le upu. O le swa susu e le suia o le upu. O le upu na e nau iai ina ia tutupu tama mea whatua whanau mai. Lono winga. O le swa susu po le upu. Le upu le atua. But it's only for newborns. Ea, ai a oi maa u SISDAC. O newborns o maa tātou le iai. O isi o tātou o lewa na tātou tonu le upu moni. A le tama mea a mio. Whaafonga le upu le atu e peru lima. Se furu tasi se o se furu marwha. Iai mātou upu tele ia te e whainga tā foi ona whaamatala ina. Ina ua veo tau matangata a o ngata. Awa foi. Ana whai atu ma ao po o tatau ai ina ua lewa. E au ina toi a o ina o tau e se tasim ta upu mua le a fionga le atua. Ua vea foi o tau ma e o tusa I ai le swa susu. Ai leo me a ano.
A wau lātou uma o whasusuina swasusu. E le ata mai lātou le upu a meo tonu. A wā o tama mea mea lātou. A o mea ano ma e matutua ia. O i lātou o māsani o na langona ina wā au ina so. E lo aile le lei male leanga. Si. O re whina ngalo le atua. Ia le swasusu. Ai aua na i tū mau le swasu. A ia o tātou. A ia o tātou. I mea ano. I mea ano. In other words, o for mai le upu finangalo le tu yatu oi. We have to increase our knowledge and poto. We can't just stay in the first level, but we have to grow. How this level yatu? Tele o tātou. Tele o tangata foi. E fia de level 1. Level 1 na whaingo fie. Whaalonga o lava ale upu re alofa. Lava ale wha mangalo o lava ale wha tua. Wa lava ale sapati o lava me. A o loa na teimi mamafa. Wa si lunga le wha tua. Ia o le teimi nā wei loa e le I ready amo me ano. Whapena levels. E le fina ngalo le atua. Ia tu mautato I le amatanga. A ia tupu. Tupu le a tātou malama ma tātou poto. Ia a vera teimi nei. E tupu ailo malama. I le upu a le atua. I le upu a le atua whamai le perfecta Isaia. Le rau Faitau whaaperitania. Whom shall he teach knowledge? Whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. Lona winga, o tangata ia wa yate ia le poto. Wa yate ia me ano. O tangata ia wa te amariswa susu. Wa matutua. Wa le toi tamanini I pe o re efeso fa. Isi ana ave esem ta upu se. Isi sa wale tala halu. Sa wale tala se ta tonu yai. Aisia. Ele I poto le lei. Ele I matua le lei. O la fia I le level mua le swa susu. A ele e a fia mai Yesu a fai e swa susu a me lo fia I tangata. Ele ma fai na vea ia. Ma se lau fast food fafi. Isi o mta upu ia. Na ala upu moni ma fa fena fai. Whawhena, o Yesu na matai. Si, whawhena tātou I loa, ona wa tupu tātou malama. Si, le whāse lau tau sanga I rea. Le na whaatali ai lātou, ua o mai le temio, vai atu e le I ready ari e karesia. Lukas fulu fitu whaipulua fulu malua tasi. O whesiri mai whiau whesau I Yesu, pe o mai a whenma lo re tua. Tale atu o ia te lātou e le o mai le mālo le tua mareva aia mata. In other words, these people, they're asking, they ask Jesus. They ask Jesus, when is the kingdom of God coming? Jesus says, the kingdom of God's not coming. You're not going to see it. You're not going to see it. Why? Whaatari lātou mun mālo, a lewa ia Yesu, mai lo Yesu. E le whai ane fo I tangata whauta. O lo I nei pe whauta o lo I la. A wa whauta. Wa yai lava ya te o tole mālo le tu. What are we going to start noanga Yesu ke riso? They're waiting for a kingdom, but he who is in charge of the kingdom is there with them. Na wina mai lana savali yo ane pat sauni te te. Le wa sau fo ia te te pea. For mai lo Yesu, you guys already have it. You guys already have it, but you will never see it. Why? We'll give up Yesu? No. Wa le ma fai I lato wha mawalunga. Ma lato le papoto. Le utapuni a lato le avanoa. Si. E tapuni a o ele avanoa. A o le nei teimi SISDAC. Whaunga nei teimi te sauni ai. E wha tupu ai lo ma losi e whai u ai lo valawina. Wa hongod vaengat. Muri ni ngā de luka lua sfurfitu le tatu le sona. Whetai atu o ia le au so.
Si, wa umana whai atu i le au Fariseo mau tusi au popoto ia, le liu lo ia tau tala atu ana so. E o mai lava ona po to te mana o tele, ia i loa se aso tasi o le atali o tangata, ai le i loa. Wha atu tangata i atu tufauta o nei, whapea fauta o lo i la, aua tau te o iai, pe muni muli atu iai lua wha, aua e pei ona emo mai le wila mai tasi tūlang, e malama lama atu tasi tūlang, whapea fo i le atali o tangata i lona aso. Ai, ta tau ona muwai ti ngā o ia, i mea tele, malafu ina e le nei tupulanga. Si, lewa tau tala atu ana so, wai ana so, o tangata wata lia le upo le atua. Out East Vahenga i le Italia, so they'll never see it. They didn't accept Jesus. But these folks who had accepted Jesus, he says, don't worry, there'll be a time come. A time come from east to west, you'll see. But she says, but first, I have to be crucified. Si e o fo ia Yesu na fa malosi. No ai Faitau ma tau sfuru fast sfuru matolu. Ma tau su fast sfuru matolu. When Jesus got the news that John the Baptist has been murdered by Herod, you know what it said? The Bible says he went away. He went away by himself. Atonu le alu es Faanoanoa lana wo lana o lana uso. O lana au na le na faia fa mauni langa wenga. But the Bible says, "Ei lo atu le motanga tu muni atu ia." Ya te ia. I'm also lana alofa muti vale yai. See, he didn't have time to mourn. Why? He put his calling first. Fapena tatos SISDAC. Fapena fo tatos. Awanai a vesebetas eta ofia oi ina ia fa umailo tomoe. Fa umailo valawina. Maulena mawai tato au ture aso de di e peo noa malota. Aso ye noa malota. E anoa. O lava de aso na ulu ai noa de va wafano ai lato uma. Se lau lus fulu tausanga. Mailitus. Ai umaifu. Fa ola ina ai nga umanoa to valu ato te mori ke nese ono se o de valu. Ai a lota. O lota foi. Te moe i de ke nese sfuru mariva. Fa mai, a o le lava aso na alu ese ai lota i sotoma. Wafano ai lato uma. But he didn't have years. If you read it, he had less than a day to accept the message. Accept the message, get ready. What happened? Now for ya lota for my tus ai Faitau ia fai po se furu ono iri ke nese na furu iwa. Na for my tus na fa tu wai lota. Says that he tried to drag his feet when he found out it's coming. The end is coming. He wasn't ready. But the Bible says, o angelu ia na iai, o la tau ia na o atu tonu tango i fo i leai, ina ia ave ese mai sotoma. Tomo e atu maunga, hai fai atu tama loa lota, he can't make it to Mount. What about here? What about this other place? What about Zar? Tu uroi alu o. Ai o nā tonua. Wa liu masi mai lon tolua. Nare unga o lota. Na ave ese le atua ina ia sau. Ai ave ese le atua ai le sau uma le ainga o lota. Faitau iai. God had to remove them, but even le sau le tolua. Ai o atu fai unga matanga tu langa o lana whanau me na whai ate ia. Why? Onoa sauni leila na ainga. Te lere te me, it's harder waiting. Harder too. Das ele ready ia. O lota foi. He didn't live in Sodom, but he lived outside of Sodom. But when you find out the end, he's inside of Sodom. If I be nata to de ainga le tua. A e wo mtangata le tari tono. Va ia o te watoso ese foi oi. Ona e le maua ma le whai uai lo valawina. Peo noa, peo lota. Si, o le ata fo inga, o le iai fo le ata o angelu to tolu de whao muri i. Angelu na wha e wala au atu i pāpilo ni ia o ese.
Babilonia. Isaia se furman tolu faipo se furman iwa e whaatusa le Babilonia I Tootoomaa. See how this. Le hata tonu ana tato ekalisia. Ma le au muni lea wa ia te oe mau. Wha malosi, se sere teimi lea toi wha vaivai ai se tasi. O lea wa ilunga longa fale. Awa toi fo ia tonu. Be ready. Ia o tau manatua le avao lota wasn't ready, got out, wasn't ready still. Didn't make it. O se sa ili ia sango le mulo na ola. Mau ai ia te ia. A o se wha mau ai. Wha sauina e ia. Ono winga mai a inga lea tua. O le lu inga nā lea tua mo oi mao nei Sapati. Wha malos ia oi mao lea inga lea tua. Ina ia tau nuu ai. Lovala wina mai lea tua. Therefore, my brother beloved, be ye steadfast, unmovable. Mau masani mo moko ni tsu lima valu. Au so pele ia totu mau ma le fa ngai te alo to fa malos nga wenga le lima le au no. Ina wo to ilo le se me fa le nga lo o to tauti nga le ali. Na inga le tu ai tu mau ma le fa ngai tia. Alu lo malos nga wenga le fa mai le upu le tua. Au nga lo tauti nga. But a fai e te le tu mau. Te malu e loe. Alu fa vai nga wenga le ali. Le inga le tua. Wale au ngā mea umana e whai atonu le ngā ruenga le atua. Mai mau, le teimi sa ia te ia. Mai mau le awa noa sa ia maua. Le a inga le atua le nei aso. Nei Sapati a vea se sa, nei Sapati se awa noa. Sa uni ai tato. Whau ngāre le le teimi. Because e tau nuu are fina ngaro le atua. Ai whau ngare teimi. Ina ia whaatupuro whaatuatua. Tupuro ngā lama. Tupu a tile aina loto maulalu. Ma whaatupu ai lo mā losi e wha uma i lo walawina. Wa e sa uni mo le aso e whaaria mai le atari i o le tangata. O le asa uni a stato taro. Whaaftai le atua lo upu le nei Sapati. Nga lua e pea lo anganga i lo e karesia. Vea ai mātou se nuu wa saunia mo le nāsa. Ia vi ia lava oe le atua. Amen. Ia maole tula masani foi la nei o tatu taulang masfuruai e tu sama polo inga le atua. Wala watu tia kono fa mole tula mai. Pe faoa e tangata mea le atua a o tou faoa o mea. A o tou fai mai. Ia e au mea o ma tou faoa. O tou faoa mea sfuruai a o tou mea. A toa mataulanga. Wa matua whanoina o tau ana nuu malava, a wā o tau whāo au mea. Tātou tūlai whatasi whamurmole. Ina au mai a mea sfuruai au tau mea umalava i le whale tua i mea. Ina ia iai me ai lo whale, mai au tau tofo mai ai te au lene i mea. Ua wheta lai mai ai ova o au. Pe o te le toina pupuni o le langi mo utou, masa sa atu na manuia mo utou, ina se ia sili o na tele.
tātou te talo. Iova au lo mātou atua pa iae. O le alava lau whetalainga ua mātou whai e tusa mau polo inga. E ala isfurua i mataulanga ua mātou avatu i la ua fio. Alofa whaapa ia ma whaamanuia i nei taulanga ua mātou whai ale mea sili mo la ua fio. Whaamanuia fo i aua wauna o lo tūtūlala i mataulanga. Ai mai se na ofo ina atu o la tuola fo i lava vi inga la ua fio la ve ina i senganga i nei taulanga. Lo lava suafa i sua mātou ole ma te talo o tui nei. Amene ma amene. O tala mai le langi le mamanu o le tua. O whalia fo i le wadamanimo ngā nguenga ona ao. Le alofa mātalasi o le tua e ala i lona ao pui pui. O lona ao leo leo. O lona ao whaaloaloa ma lona ao malosi. Lea na ia taitaina mai ai lo tau soifua ma le tātou ola. Ma ua tātou wheloa e le nei Sapati mua mua. O le masino Aukuso tau sanga e lua fe luas fulu. Whaamalo le folau, mo whaamalo o le onsai. Whaafelo iantu i lau sunga le Tithe. E maise o le Aufaipese luenga tutofia le antua. Tainane o tamama tina oso ma tua whaafine. E maise o alo ma Faanoanoa le Kalesia. O patino le nei Sauniga mo tātou le Kalesia. A so fitu sa moa tutotasi le lalolangi. Whaaftaile alofa o le atua e uilava o lo tātou mori mawina winga o le soifuanga. Tūlanga i whamai ma mea o tātou mori mawina. Ia o le tau fia e lo tātou soifua tāpua e lo tātou atua e ala ai le nei Sauniga. Whaafonga e le vi inga o le atua o Saunia. Tātou talo. Lo mātou ta mai o le langi. O tūla i lumo o lau fio mo le folo floino o lau fio pa ia. Alofa fesoa soa ni mai. Pa i mai lo lava mana. Le ia whaangaina. Le tangata Faitau wa ama le Vaivai.
whaupuina ma whaaleina e whioi wholo ngāko pa ia I loto mo whine ngalo. E lora masuafa Iesu o ole ma wala au toine. Ameni. O le tātou tusi Faitau I le nei tuaso le Sapati o le tua. Maua le tusi o Romas fumo le lua. A o lono whai upu mo mua se ia whaangata le whai upu e lua fumo le tasi. Rono inga e te Faitau a to uma le mata upu le o le Romas fumo lua. Ia ma e malama lama ai I le tātou tusi Faitau. O le nei Sapati. Ai ole mau o tu lea o te whātauina mo I tātou. O lo mau le I Romas fulma le lua, a o lono whai upa fulma tasi, o te whaitauina. Aua le Vaivai le whiringa, ia mā losi le loto, ia au auna I le li, te whāwhangmana. Aua le Vaivai le whiringa, ia mā losi le loto, ia au auna I le li. Na tusia e Paulo le tusi lea mo le Ekalesia Roma. So sue le background, ma teimi na tusia ai, na tusia I le va o le lima fitu I le onos fulu. Ia mo la tau sa susuina, teimi na tusia la apostolo. Ma le autu o le mana onga la apostolo, mo tangata o le Ekalesia Roma, o e ua alofaina I le atua, o e ua walauina ina ia pa ia. O lono inga, o le fionga lea le atua po tusinga la apostolo Paulo, e le ave e tawa o in tangata o nu ese. A o tangata ua uma na iloa le upumonia le atua. Ma o le utua le tusio Roma, o le fatu tua e maua I le amiotonu. Lea na whaamae mai ai le lotu protestano ma le tūlai mai le Reformation. Ina ua iloa e Martini Lutelu. O le tāua o lo marama lama I le tala le leia Iesu Keriso. E te le tinga ina e tawa e li stepu e fia se lau. A peo tantununga o le Ekalesia na lotu e Martini Lutelu. Ai o le ame o tonu e maua I le whātua. O le whātua lea e tali tonu I mea o whaamoe moe I ai. O le mauti noa foi lea o mea e leo vaia. O le autu le nā, o le afionga le atua. Iona Paul whenga inga tuai sa tu fofonga le atua ia na au auna lau perfecta ma lau ngāta mā. Le taimi e ta ua le theocracy. Sa le tu sia le tuspa ia. Peitai I le so ma le taimi o tātou ola ma soifuai. O le whina ngalo whaasino le o le atua. O le tusi pa ia. Mai o le tusi pa ia mo tangata o le atua. E le au ngana le launga le Sapati le nei mo tangata e le ilo le atua. Ai o le launga le Sapati le nei whaapitoa mo tangata e taua o tangata o le atua. Sa fesili le tasi tangata po le harmea laina Vaivai so. Wale lopo le hare awana la maua ai le marosi. E taha uon tātou loa le mafuanga reina tātou Vaivai. Lau tau tala I le Ekalesia le atua. O e le te whaafonga mai mau le tu atu. O le hare Tovio lo e ngalua. Ia e loa. O le Sauniga mo le ona e whaavavau e manao mia o na e loa le tusi pa ia. Le whai mai ai le mau o tu, aua le whaavaivai le whiringa. Ia, sa oso sua e le ngana Peritania. Ma le ngana ele, no fia o au e whapenaro wini. O te whaaleta li tonu tele ni upo tangata. Au te hanua e sa ili, pe whaamata e moni mea lai tātau lai tangata. Nau su e leo le upu lea, i le whaaperitania, whamai not slothful in business. O le winga o le upu lea o le slothful, whale liu me le ngana peritania, le ngana eleni,
ole mene tau ole whaianga, paie, no foai, whaatua tua nai. Pada le upu le whai mai in business po le whiringa, o le winga le upu le o le business, e leo tau tala ri pisi nisi fo lea tala au ma nisi mea. Pada le pisi nisi lea e te mana tua ne o atu Maria mai o se whai sua e Yesu, ai whai mai Yesu o se alu te sa ilia ia tau. I le whaapertania o le King James Version, wha mai Yesu, I must be at my father's business. O lono inga. O le ngaluenga le atua e taua o le pisinisia le atua. O le pisinisia le atua mo longso i fua mo lo ola e na ia tā Sabavali e whapeo na wheta lai le tuspa ia. Ia reine tu la i mai le tatu i kalesia. Pero whai tu au tele i tau si Sapati mua. Ai o lau te talo i le atua. O te le fia suia sa lotu. Ai a whai e sui o na e mafua o le whioma pa ia le tua. O na o mama lama le ma o su e hapsire o le lame le o tātou e ala na e vaivai e ana e lei lortus pa ia langa e te whalango le la unga le whaiwhi au na o Sapati ya. O na e ta whao vale a le wa yaso atoa. Ma lo hei loa wa mata na tai o e satani. A lewa mai le au e tolu wa e no le au te sila iai oe pe wha mata o whea o lo e tu ai. Le anga o le langi ma le o le wha wau le tātou te angai ai. E leo se langi e se lotu. E leo se langi e se whaiwhi au. A o le langi e Yesu. E le ngate lea wha mai fervent in spirit. Nono inga ia ma losi le loto. O le opule o le fervent, te vai e te mantua le tala Yorubia wha mai a o lo loto e pei o se afi mumu. Le opuna e ta o le fervent. Ma rosi le loto. Po lo mafau fau. O le steimi e mafua na tato vai le mafau fau. Vai le loto. E wha mo le formula, a ma rosi lo mafau fau, e ma rosi fo i lo loto. Te sue. Ma whawheto ai sa tan. Mea tātou te whaasanga tango e whiri para a marosi o roto mo lo mafau fau. E ma whaina e whaato i laro whiri na orewa matus pa ia. I au tau te atu le tia Apollo. Ona sola e sai nea. O le sila taimi. E ala mana kalaka mani ki Apollo. Na nei tātou te fie whao wō mani ki Apollo. Ai a marosi lo roto. Ona sola leo ki Apollo. Nea le tua le winga le me o le marosi le loto. Ono inga, o le vaenga leo o lo mafau fau. Your state of mind e te malama ai i le pawa ma le mana le mai e le tua pe a o na whaolaina i tātou. We have the power au mai e le tua e ala i lo mafau fau po lo fai ai se tu lo. O le vahenga lea, o le fofoanga le tua, na mai no mafau fau, ina ia create le ability. Pe haona e nau te fie loa, le fionga le tua, ma le awala le tua e whaoreina i oe, o na tupu le no mafau fau po lo fai ai. Le malosi e te saili ai, ma e fesili ai, e whape whea na whaoreina au. Rau te sila fia le tele o le tatu e kalesia. E mafua o na vaivai. O na vaivai lo mafau fau. Na o le tau tala i le tūtino. Ala o tau tala i le tūwha le nganga. O le mafua ngā leina whai. Tātou mea whai wha vaivai. E mafua o na yeise vaenga o tātou mafau fau. O lo to tō ai le vaivai. Vaenga lona tolu. Au na i le li. Tau wala vaenga le na tau tala iei, e tolu foi vaenga o le tātou whea. Ia le la whaasolo whea au le, i le tai au nei, ma e mama lama ai i vaenga tāua o le launa, whaaponga. Vaenga mo mua, o le au tūru foi leo le tātou whea au, o lou ma tū pala,
mai le tua. Nale wingo le upu matu pala. I o upu na mau tua Samoa. E whaamatala ai le tiute, lo whaiva lo filima, lo tofi, po lo matu pala mai le tua. O lo matu pala ele mai le lotu ele mai le tangata. Ai mai le tua. Your responsibilities from God. Si tisi fia tato, e iai o tiute, i to tomo lo ai, e Sabbath. E iai fo o tiute, i le kalesia le tua. Ai alo te whainga rengas company, e iai fo o tiute, ina ia maua lau se leni, ma tausi e lo ai. Whapena te tomo lo ai, e iai lo tiute whatama, te a whai o tama. E le tiute whatina, e le tiute o whanau. A le leila oi, i lo tiute tu tomo le ainga, ona solo le leifo i leo le ainga. E whapena foi le kalesia le tua. A ho ona e whatino o tiute, ma lo ma tu pala, ona ma naia foi leo le kalesia le tua. O le lavele ni tato. Wo mai au pai e tausi o latou ainga. Koe mai whakaikai ko kongo le loku. Ma laia i le lotu a le tua. Ara ma whamale whamai pau le kalesia Roma. Mai awa le Vaivai whilinga, awa le pai e. Awa le no fuhai. Awa le whaianga. Ma losi le loto. Vahenga o lo whai ai e whao ngā. Ia e loa, manu ma lo le whili mana. Whātua tua le tau tala i ele tusi Roma. Lona tolu, ia e au auna i le li. Se waimene mo tau o le fōmula. Awa le whaianga, awa le whapalapala, awa le paie, ia malosi le loto, whato a au auna i le li. Se wai le fōmula. Ai a whai e Vaivai, il whilinga, le se me whaia. A whai e le malosi le mawhau, po le loto, e le au auna fo i le li. Whafonga i vaenga e tōru le au te au nei, e whalau tele ai le whiau, mua. Aua e te Vaivai, whafonga le upo tuspa ia, whalinga lusu tasi whaipoi walu. A o e loto Vaivai, ma e le whaalongo, si e amata mai le me tupu le tangata, pe a o na Vaivai, o na whanau mai leo lana whanau. E ngoia le whaalongo. Whanau mai malonga whinge e whai me i mosia. Ia male masanga i ngoia whasioti tangata. Mai nani mele tupu pe haonga e Vaivai. E matua pepe uma amu sele o lotino. A o e loto Vaivai. Ma e le whaalongo. Ma e whai me i mosia. Ma e whasioti tangata. Ma e whaitaanga. Ma e whataula hitu. Ma e ifo i tupua. A toa mai e tala pe pelo uma. E whai o lātou tofi le lepa e bule afi. Male te io o le oti whaalua lea. O le whasini. E sa me wa lau mai ai tuspa. Ia winga whapea. E le o le tuspa ia te tau ona whasino i tātou ia Iesu. I e sao. O le tuspa ia whasino i tātou ia Iesu. O le tuspa ia foi, o le tiote o le tuspa ia, e whaasiro mai a te oe le mea tau o le mea le anga. Nono winga la, o le tiote a le whiongpa ia le atua, e tau mai ai le lofa o le atua, e whaoreina i oe ala ia Iesu. And at the same time, e tau mai a te oe le awala e te tau ane e alu ese ai. Mua aua e te Vaivai. Alright? Whonga lisi vai ngana mau yora mia whaaspu wala whai pasfuru. Ia Faanoanoa le na te whaia ngā luenga Yehova male Vaivai. A le whai mele upon te whaia. E whano le tangata. E whaile ngā luenga Yehova male Vaivai. O teno whao matua ui. Ile whautalanga leo te whaia. O se mea sili o na mata ngā. Wa leva no lotu, wa leva no tautua, a lai tusi le lagi, o te ngalue ma le Vaivai.
e le fia le tua, e le tangata e ola, e au auna, ma whai ngā luenga le tua ma le wha Vaivai. Vahenga mō bua na le whea. O le me whanau mai Vaivai, o le whaalongo. Whai me inusia. Whai anga. Pai e. Whonga whamtalanga tuse whatauto. Le pai e i nā ruia i le loi. Ina ia baba ai i lana amio. Ina ia porto ai oe. Si, o le ia meska ma i loia. O te ofa o pia whai e se ma whau le loi. Aere na whai e le pua le loi, o lona character le whawhonga. Ma mai le pai e le tangata wha Vaivai, le tangata whaianga, le tangata ola afa. Le pai e ina e aluia i le loi. O le ane me whai e le loi, ia baba ai i le amio a le loi. Ina ia poto ai o e le wha Vaivai so. E le aiso na tai, no leadership. E le aise leo. E le aise baba iaku po sawa ma mena e whai. E le aise pule, no authority. A Saunia e ia na me ai i le tausanga vevela. Ma whaputuina na me ai i ona po e sele ai saito. Le pai e te taoto se ia awhea. Se ia e tula ia awhea ai lo moe. Whapena le anta o le kalesia. E kalesia sfitu sa mo tuto tas i o leo te la umo e lau e kalesia. O lau te talo au e te amana ia lo leo o aua na se ono whatau wa. E se ia watu a mea ia o tafa. O le mafua nga lai o na oti lo soifua ma lo fo i ola. E mafua o le paie ma le ola wha Vaivai. A leo au mai se le sona mo i tā ua. Ina ia tā malama lama ai o le tā ua o le whai o le ngā nuenga le atua. O mai le no waita o le whaolaina o le anganga e le o se porkalame o se organization. Po o se mea i pule ai le whai au. No. E ma whai au po te tai a te oe. Whai sa misiona. Au e tā lai. E leo se tiute na o se kalesia. A o le tiute patino i le tangata ua whaolaina. O le tangata ua alofaina i le atua. O tangata ua walauina. E whai ma tangata pa ia o lo matu para na o lo soifua. Ma lo ne ola. Ina ia susuru atu i le lalolani. Ma whanga le whai mai whiau. Au e te wha Vaivai. E wha Vaivai loa, nei se se ola. E tā ua lo wha marosi. Ina ia eise a ngā mai whaolaina. Vaenga lo na lua. Ia marosi lo loto. Rau le sara ese a ma le autu o Sapati ne. Pa whonga le whalinga le tonu whai pesu wha. Ia e tusi foi le angelo le kalesia i la tukeia. O mene o whai mai ai le amene. O le moni mau moni ma le wha maoni. O le amatanga o mea na whaia i le atua. Wa o loa o ngā ruenga. E te le ma lili. E te le vevela foi. O te loto ina ia e ma lili. Pe vevela. Se le upula leo vevela. Le sa wei le upula le fervent in spirit. Po o le marosi le loto. E vevela. E le maruhu. A e vevela. No inga. E le oa ste ngata nofo le le. Ke wa kula fa le kongu la inga. Ma fau te talo i le tua. Sua se ngā venga tausi la inga. O nge kau wa lea le inga ka weo pa ye. Pa pena fo ya. Le anga o tangata o le lagi. O tangata toa anga. E lo tangata pa ye. O nisi taimi alana e motiva. Ona wa e filifilia o e te motiva. E le whapea tātou te whātiri tiro lau mea nei tātou uso e le aini me maua. Whai tātou so swani ai. But a lot of time, o ta ngata le kalesia filifilia le atua e ta tauna lātou maua ni mea. Ina ia ma whai o nā wanga lipa iai le tala le leia le atua leo walawina ai tāua. Le walawina i tāua tā te mata fua i mea aisi. Ae, whau loa inga. Whai lau ngā wenga. Se au te whiwhi au. Ai tau si whai loa inga.
Pon me le ma fai ona ufa tangaina I loa inga, o le aisi o to roma lau whanau. Le fai no ufa tangaina le mena. Aisia, langa o loa ma fau o te lefia mativa. A tu fo nga le tu e fai mo le fai sa pisingis. Langa o loa ma fau le na. Ina ia awane tau vanea lo ainga, ma fia aina o whanau, o no lo wha vanea tu loa. Mena tau le malosi o le loto. Ai au mai le taimi ua amata o na whaewina mea uma le pāneta le nei, wha mai le tua o le alituda le kalesia ua le maalili, ua le vevela a ua mawhangawhanga. O whiolo e tua nei mai tau. Au tātou mori mawina le nei whamai. Wa vea ea le whamai ma mea ua e maalili a toi moe. Ai leo le taimi ne tau na tā vevela. Vevela I le tua. Vevela lo olofa. Vevela lo wami o tonu. Vevela lo wha maoni. Vevela lo wama le lei. Esia, o le mena e ta o le malosi o le loto. O le malosi o le loto. Te filifili ai o oe o le tangata o le tua. O umana wha o laina wai. You have the leading of the Holy Spirit. Ai se ai tu toi fefea. Nis taime te iloa. O le mea tauna e tau tala iai. Awa e fefe tau tala nei te wa ita tangata. Mena e tau le loto vaivai. E nei walo ina tātou e le tua tātou, te mai tātou te ngungu. Ala e tātou te vaia mea pio pio lai te tonu o tātou a inga. Te tonu foi o le kāresia. Awa e te fefe la uma le kāresia. Tangata pai e, o ese man pai e, pai karia pia I kai. Nā o le tātou te anga I le langi, e le aita ngaka pai e I le langi. E le aita ngata loto vai le langi. Alu I tauna mo e nei Sapati. Tau mole toi Faitau, mole masino Januari, Februari, Mati, Aprila, Mei, Juni, Julai. Ua fitu masina. He te baba ai tua, na whape whiana e fo laulo sa. Whamata a whai se tusi le langi ia te oe maro soifua, mai a Januari tauna Julai, whamata o la vea ai se whamarosi. Whamata o tusi e tuso le langi, na iai oe o le tangata loto tele, e ma rosi lo loto, e ma fua, o no waiai e suia te oe. Te ta ua lo marmalama le whea le tala le nei. E le whana mo lamo lo soifua, le kalesia spitsa motu to tas. Se tau whai atus whai whea ia te oe. And that's the challenge. O tātou le level, e le to iai ni taimi e toi tau whaale nei ai, o mea nā tamai te whai tu loa. Au tātou o tama mātutua, tātou te inoa le mea se alo ese. Mea nā tama mātutua e whai. Mea tama nini, complain, winding. E tua le tunga mau whai anina mea, e mā fua, e le mā rosi le loto, e vai le mā whau. Le anga e le te ina I tātou e le tua, tātou te loto vai. Faitau tu se roti mo te mo fai koe fitu. Awa e le fo ina mai e le tua rona nganga e matau wai. Ai vai lo puna matau nai fa liuma ngana e leni. E le mau le roti mo te mo fai koe fitu. O lo mai le upo intimidating. Lono inga e le awina mai e le tua rona nganga tātou te fefefe vale ai. E ana mai fefe umi. E ei mea pio ngai ke whaia. Tu loa, whape nā foia. Ai a hao na e loto tele. Ma losi lo loto. Ma e au auna I le li. Ona e loto tele le. E le whape o whatu loto tele re whaadi ali maso. Ai te loto tele te tau tala I le mea sao. Te loto tele te mawhau whau mea sao. Te loto tele ia whawhanga lo e kāresia. Whawhanga lo a inga. Whape nā fo I lau tāpe nanga mo le ola e whau. Se sila I le. E si vaenga al vaenga lama le rua la unga. Ngā luenga nam tau pe skurvaru. Wa oina le nei tangata I le ala o le lii. Ua malosi fo I lona loto. E whafonga ran metu. Pe hao na malosi le loto.
Ua mua ua oina le nei tangata I le ala o le li. Ona alea, fa mai ua malosi fo I lona loto. Ona alea, fa mai ua tautala atu o ia mamatu wā awa watu I upo le li. O nisi taimi ana na ele ngangana. Ele ngangana le tua. E iaia nai tupua lea tātou te pele o tātou loto. Tosi fio le silea nga sala le kalesia. O le whaio o tiute. Ne e manatua o le kalesia spitsa motu totas. Le yailo tiute, le yailo tofi. Ne e manatua roto anga ili sapati. Ne manatua le ule kama siaki na u formula during the week. O e moli mau. O e whaataita ia le ami o tonu. Wa le tele o nisi o tinao tātou, ngako anga le loku, ai so papa ma yara kai au e o le poso papa. E le alu ngā luenga le lotu le asa, a o le mui mui ia I mea le lotu. E mafua, wa le a o ina le nei, whafua le mau, wa o ina le nei tangata I le ala o le li, mafua ngana whamai, ua maa losi fo I lona lotu, aisea, e hao o ina, tai ao mafiafi. Le ngata le sapati a solulu, tai ao mafiafi, ma I tu la uma, e hao o ina, I le fina ngalo le tua. Tamala oe tu whakasenga oe le maule. A whai e te vaivai, e le ia o ina oe. A tono e te bibita le ngō tātou lotu. A o le tū wa o ina, o lo tautala I le tū whale nganga. E lo tautala I kike li. E lo kaukala I nia onga ia wha asale mausau. Le tere na popoto I tātou, ma mai wha ngare poto na I le ngā luenga le tua. Ai le umia e onga. A o le poto wa o ina, matau I le tua. Wha maoni so se mea. Pewa ai mai te ngaka pele ai. E te wha maoni a oi aisea, le anu osi whenga inga oe ma le tua. Ma neia ia ai tumu se aina. Tumu se lotu. I tangata e awa o ina le nei. Te ona malosi o lātou loto, ma tau tala mai, e tau te tala tangata popoto. E le leo mai ni leo pala ai. A leo tangata poto e matau I le tua. Pe ita tangata ia te oe, a ona o ina oe le upo le tua, e te le koe whewhe tau tala I le ame o tonu, o sea. Na walai te olai. O te whewhe ki ola I le ame o tonu. Faitau ia tangata pe ame o inua, si o ngā tongi lalo. A o ina le nei oe I le upo le tua, ona e tau tala lea, o malosi o loto. E wa o ina le lei oe. A fonga le se mau. O lo se whāwha presulua. O lo alofa atu ia te o tau e mawhara. O lo o tau lava o ia. O le au auna keriso. O lo o fina finau e lea noa I te talo mo o tau. Ina ia o tau tu mau. Ua ato toa ona le lei. Ma ua mau te noa le fina ngalo uma lava o le tua. Septa ua o lo marama lama. I le mea tau o le au auna I le tua. A fonga le si mau. A pewhena whaatino e tāmita. Lona soifua. Au auna I le tua. Wha pewhena I loa le loto marosi o tāmita. Wha fonga le taua ma Filistia. Tangata le tuafa ia koriak. Fas fulu tau sanga. O polonga Israel. Se tātou o e tua e whengenga tuai. Se tātou whaalongo I le tangata, I le leo le tangata e malosi lona loto. Si sila e le whamtalanga tuspa ia, I le tusi o momoa Samuelu sufitu, pai upai whāsu lima ma whāsu ono, mai ona tali atu leo tawita I Filistia. O le tangata le ngoi a koriata, mo lo silfia, o koriata e whāse fulu tau sanga, o polonga Israel, e le aise si e mawhaina tau mo koriata. Sawa ta vita na leo ma moe lon tama, whalongo le leo koriata, wa mata na iai le loto. Ta vita mo ia whapeane, wai le ngei filisi kia le Toeaina,
o lo fai le tu fa fonga va mtalanga Tavita mai ona tali atu leo Tavita e Filistia a fonga le leo tangata e malosi lo loto wa e sauia tia o mare pelu mare tao leo a wa o taluatu ya to el swafo Yehova au o le tua o le tu taua Israelu ta ua yo lo malama le kale sia le tatou te ngalu lue ta ua i tatou le tu taua le tua o Israelu le tua fofoa o le tua na ia valawina o e mao ina ia taola ma soifua e malosi le loto e le o tautala le upu le malosi le wha mawalunga po le vaai mawalalo i nisi a o le malosi le tautala i ele whi awa le tua le Sapati nei le kalesia le tua o le malosi o lo loto ina ua e loa le tua e ese mai wha mawalunga nanga ele te taunu wha mawalunga tato sometimes awa te wha masinoa le leo le whailaunga po leo tangata mai manatu le wha mawalunga le ai vaai le lei mena tup e langa ese me tau o le wha mawalunga ese me tau o le wha vale valea ke vai o kwa le me ke oki ai ke ngofo Fatai taina e alo e te tūlunga le vao liste ngata maloma natu te wha mawalalo ane te oita na ua mena tau le valea fai ai alo ese mare vai mena tau le malosi o le loto e tau tala i le mesa e wha fonga wam te langa le spaia fa manta vita talu ai e te fai le tua Israelu o ai oe lo Filistia le peu Toeaina o le aso le nei wha alongo i upo te ngata loto tele e tuina mai ai oe e Yehova i lo lima fatai taina tātou fatangaina Yehova e tau tai tātou no isi nā taimi e alu kako pokalame wha le Manuia aisea langa lai kai oe ai a tai Yehova i le ngā luenga le atua po le ale angi o matangi e iai alo na taunu unga le le se toi sila i fua i lau tau tua toi sila i fo i lau sa au e folau le kale sia filifinia le atua po fieri taimu e tau wha Vaivai o fo i atea Plis kai mea wa yaku i wingo kako o ka lefi e fai au fo wha pelea e hala na e halu ngaruenga e leo no tangata ai tauna ia te oe le loto tele mai whamtalanga Tavita ko liaka o le asore ngei e ave ese ilo o te fo iatu fo i tino okti o aua Filistia le nei aso e manu fele lei ma manu fe aia te taa oka se na mana i o le leo le tangata e loto tele i le li e wha pefea oe le kalesia pa ia le atua o wha pefea no whaia upo wha Vaivai na e masani na e whaia ai fa pefea le loto tele e malosi e au ono i le li pa fonga pa matala pea leu tatu e fai unga launga i au ono i le tua fa pefea na ono i le tua i o sua lusru fava pe su fava ma le su lima mai o le nei i o tou mata tau ia Yehova ma au ono ia te ia ma le loto sao ma le fa maoni a ia o tau tua sehina o tuan au auna iai o tau tamā i le lai tua le waitafe ma i kupito ma ia o tau au auna iai Yehova pa fonga la lui tau pe a fai fo i le anga ia te o tau ona au auna iai Yehova si roa mai le filifilinga the choice mai ina filifilia o tau i le aso nei po ai tau te au auna iai ana mana ia le tali i Yosua po tuan au auna iai o tau tamā lo tau tala e kupito tu faanga me ilusia tapua i le tua o le la e le iloa se atua alu fa solo atoa le vaiaso atoa e le inkara sanga e whaia le se moli mau e whaia o e sai le lai tua le waitafe po tua sa amori e o la tau le nuo o tau nofu ai e whamaritani Yosua a o au nei ma lou a inga ma tau te au auna ia Yehova saba ai o sua i o langa o le nuku o le atua mai le bao e fast food tau saunga
te ona Tithaina e o sua le nuu e a ngai i le nuu o le folfolanga. Lea na mafuai o na ave le lui tau e o sua. Ma Israelu i nā whiriwhiri ia o tau le aso nei. Lono winga, o le taimi lea ua matua le loa o Israelu. O leo toi tau wao o ina yala o lea tua fast forward tau sanga. Ma mata e le whapena lea o maua e le saunoanga ua fast forward tau sanga le matua o le tātou lotu. O fia tau sango e au ona. Fia tau sango e le tofi a te oe. Fia tau sango e tau sialo a inga. O iei se improvement. Is there any growth in your spiritual growth? Is there any improvement? E mafua na le ai. Ona ele umano silo loto. Ele o tautala le whiau i le tūlanga o le tātou e ka le si o lo tautala i a te oe le a whawhine ma le a tali o le atua. Langa e tonu mea tā ua leo au mai le whiau i le Sapati le nei ia aua e te Vaivai whiringa. Ia mā losi lo loto ia e au auna i le rii. Nā mai leo le summary o le Sapati nei. Te mā whau ia. Mua ua te tauna e loa le tūlanga o le e ai nei. Ua te wa ai fu le stangata. Kangwa oe whaikau oe. E ai le tala o te whaamtaraina e whauma i le launga. E ai le te tasi o whawhine. E whiarua ia ai complaina i le manongi. E tala noa loa ma isi whawhine. Ele omia e whalonga lang complain. Oh, te tua manu leanga tuloa, te tau whaamamalama lea foi le tala le. Smells so bad in here. Ele ngata o complain, awa tilo po whela e sawa ele manongi. I ho foi le sia so Toeaina fo. O tala noa tu mana wo, but they still smell something. Te complain for. Po whea me hawi e complain na i le manu leanga le sa. Ai tilo solo po ai o ana wo e sa wai. And then one day, e toi complain ni fo, teo lo na mawhau, wa fiu e tilo po i le sa wai le leanga. Toi wawa ai fo loa i ona vai. Si realize o le manongi leanga o lai sau i lalo ona vai. Whape nāne tā ua o le taimi leu tātou iai le kale sia sa fitu sa moa. Wa te tauna e loa po wa e ola. A whai e te le ola salamo ne. A whai te o e whaia se mea leanga ma e a mio leanga a lai a vea o e matangata o le whanau le tua wa te tauna tu. A whai e te loa o lai te taalo ngā luenga le tua. Kama whai e mai o aikia mea o filosofia e tau whai e ngā luenga le tua ai lema whai, you need to stop it. Nā ngai hoki e ngā luenga le tua. E le simple i o le whirangalo le tua. A mio mama, a mio tonu, wha maoni, au o le wha Vaivai, whiri ngā, tau! E lo le tau na ia vi ia oe vi ia hau. A o le tau ina ia vi ia le tua i lo soi fua malo ola. Rona lua ia e loa le mea o lo e a ngā ia tu iai. Si e alana e manao e te wha maoni, e te fia i lola e wha mau, e Aufaipese. So e le te tau la, o na tātou le to e wha mau, e te tau na tātou wha maoni, whai ma le loto. Ai loa e leise a meo kongo le kua awa le whaia. O tātou le tūlanga e le to e whisiringia, lo tiute te tauna whai. Ai loa e le o, e lo vi ia le tu e lau mena e whai. Se waka kauma ku. Ki nganga i loa o mea le tauna e whaia. Anana te fia whai, ai sea. E vai lo mawhau whau.
Ai au na marosi lo loto. Ona e au na le tua. Taurua vaenga tau o le whea. Aua e te wha Vaivai. Ia e loto tele. Ma ia whailau ngā nuenga o le au na le tua. Sisila le karesia. Ele asa e fio ma ia Yesu. Ele wala ma Yesu. Ia su mai lau sunga le whewhea. Whawhengai ngā taulangi. Ale karesia i Hawaii. Su mai lau sunga le teitei Toeaina. O ia sau o ele tai o society. Ma lo lo ma ia ka ko inga. E tasi ata whalanginga le tai ao le na. Le au na le ie ma le whamaoni. Le au na sa matua whiringa. E le Vaivai. Le au na e ma rosi lo na roto polo na ma whau. E au na i le li. E le au noa. I le aso e fio mo ia Yesu e whaapaleina o e whaapaleina. I le pale o le ami o tonu. Tātou te ora e whaavau e whaavau lau. E se tau e ta o le tātou seri, o tātou ngā meka. E o moita ngata Sapati, o uso malo, e lato e asia si mai. Mai lato tala, e se mana i o le mamalu, Sauniga. Ma sa no lui Toeaina al mātou ngā wene nei. Matou o le mele o le tapu inga. E iai me ta ofi e le atua. E le mawhaina mai e le atua. Pe a whai tātou te tapua i le atua. Ai tātou te le tāpena e tapua i. E iai a pese, e a mai a pese, e whatua a o le polis whareili. Le se whaamanianga. A o le tapua ina le Sabbath. O le awa noa le nā, tātou te o mai ei luma o le atua, i lau tapua inga ma le whaamaoni, e te whairo whale le Sapati le nā, a ua lua mamā ma le atua. O le telo taimi, e ngaro ia i tātou, the opportunity a laina tātou, tapua i le atua, lewa mai le atua, ma ia o tō wifo, le anga o le tapua inga po le ifonga, e a fio ma ia le anganga pa ia, i le whaapoto putonga. A ora tātou tapua i man whaamaoni, i le anganga man whaamaoni, e umalo Sauniga o le Sapati, wa toe fau le lua mawhitanga ma le atua. And that is the idea of worship. A whaia te whaia i lo whale, o e ti ngā, ma e mawhatia, au of toa umare lotu, o loro inga, e le sau mea o nganga mo lotu. So we need to look at that side of our growth. Pe aona e tapuai, e te tapuai le awana le atua, e te fōi lo whale, wa e mama. Vai mei e tōru tā ua Sapati nei. Aua e te Vaivai. Ma rosi lo loto, ia e au auna i le li. Alofa le atua ma whalau tele nei fe au, i o tau whira ngalo mo tātou loto. Le kale sia pele a le atua, so se tu e whāle na laingoro e whaafonga mai ai. Awa ne ngalo i ato e olo whaatari le palo le ola. I lau au nanga i le atua, e leise me lilo i le atua, na te sila fia mea uma. E iai o ia i mea uma. Olo i a te ia le mana uma. E tautai folau lo sā. Ma lo tātou soifua. Se o le aso e fio ma iai lo tātou tai. Ia whaamia tele le atua. Ono le suafa Yesu. Amen. Lo manu te wala o whai ua le tālu. Lo mātou te mai o le langi. Whaaftaila o fionga pa ia e whaamanatu mai pe a te mātou lau whanau. Lo fie fianga. E lau whanau. E le whaawaiwai. Ne whiri ngā ma le wala au. E wala wina i mātou lau e kānesia. Ma ia malo losi o mātou loto. O mea ia te fia sinsila i aine atua. Ma na mātou au nanga i a te oe. E sua malia i a te oe. Le au nanga lau whanau. Alofa le atua. Whalau te leina e ala i loa ngā pa ia. Ia ai o loto ma whiringano. Ne ia saunia i mātou e le ngātou tiutio lau ngā wenga. Tutono o mātou ainga. Aia mātou maua le nā wha moe moe wha pēna e wholflaina. Whamnia le tua i lau e kane si au au. Mai lawa i lau au na te tai. E mai se. Le lau lau a whono.
ta whae fio lau ngā wenga. Ia iei lau whaamnianga. Whaamangaro lea tuani se o lau e kālesia. Le ngata foi lea o le ase upo o tautala ia ia le tusa ma lau whaafonga. Ia whaamangaro lau au na Vaivai ma le Faitau. Ia ilunga malawa i mātou lau e kālesia lo Manuia. E a mata tu nei e o i le whaamavau e whaamavau lawa. Amen.